Turabasuhuje mwese mukurikiye Busy Time TV ikaze mu makuru ya sport y'uyu munsi. Ikaze mu makuru ya sport kuri uyu wa kabiri tariki 9 Mutarama 2024 ikipe ya Rayon Sport yakiriye umunyezamu Khadim Ndiaye wakiniraga ikipe ya Guédiawaye FC muri Senegal. Kuri ubu ikabiri ku mwanya wa gatatu muri championnat ya Senegal, bikaba biteganyijwe ko uyu mukinnyi azahita asinya amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya APR FC Football Club nayo byamaze kwemezwa ko Bemo Mapama Songwe agiye kumara igihe kiri hagati y'ibyumweru 4 na 6 adakina kubera imvune yagiriye muri Mapinduzi Cup. Umutoza w'ikipe rero yavuze ko nubwo bafite imvune nyinshi ndetse abarimo Mbonyumwami Taiba, Mbaoma ndetse na Nijya na Clement bose badahari, bagomba gushaka ibisubizo kandi ko intego bafite ari yo kwegukana igikombe cya Mapinduzi Cup. Imikino y'igikombe cya Afrika cya 2023 nayo iri hafi gutangira kuko iratangira gukinwa kwa gatandatu w'iki cyumweru, ubwo ni tariki 13 z'uku kwezi 2024. Amatsinda rero uko ahagaze: itsinda rya mbere harimo ikipe y'igihugu ya Ivory Coast, Nigeria, Guinea Equatoriale ndetse na Guinea Bissau. Itsinda rya kabiri naryo ririmo ibihugu nka Egypt, Ghana, Cape Verde, Mozambique, aho iri tsinda ikipe ya Misiri iri guhabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe, cyane ko ari nayo ifite inshuro nyinshi zigeze ku nshuro 7, ikaba ari nayo iherutse rero kugera kuri finali ubwo ikipe ya Senegal yagitwaraga mu mwaka washize. Itsinda C rero harimo Senegal, Cameroon, Guinea ndetse na Gambia. Senegal nayo rero ikaba iherutse gutwara iki gikombe umwaka wayo ushize, mu gihe Cameroon nayo iri muri iri tsinda yagitwaye inshuro nyinshi, ikaba iza ku mwanya wa kabiri mu makipe yatwaye iki gikombe inshuro nyinshi kuko yagitwaye inshuro 5. Itsinda D harimo Algeria, Burkina Faso, Mauritania ndetse na Angola. Itsinda E rero turarisangamo Tunisia, Mali, South Africa ndetse na Namibia. Itsinda F harimo Maroc, Congo, Zambia ndetse na Tanzania. Nuko rero bigiye byifashe mu mikino y'igikombe cya Afrika cy'umwaka wa 2023. Ni mu gihe kandi habura iminsi mike ngo shampiyona y'ikiciro cya mbere muri volleyball itangire, aho hari abakinnyi 10 bakiri bato bo kwitega muri uyu mwaka w'imikino. Ku mwanya wa 10 hari Iradukunda Fabrice. Iradukunda Fabrice akaba akinira ikipe ya Rege Volleyball Club, ubu ari nayo abarizwamo, ikaba yaramaze kumusinyisha nk'umukinnyi wayo bidasubirwaho mu gihe kingana n'imyaka 3. Umutoza wayo Musoni Freddy nawe yavuze ko abona impano idasanzwe muri Iradukunda Fabrice ndetse ko ari umukinnyi uzagirira Rege akamaro. Mwanya wa 9 hari Iradukunda Willy w'imyaka 20, ubu nawe akaba yamaze gusinyira ikipe ya Gisagara Volleyball Club igihe kingana n'imyaka 2. Rukundo Willy kandi muri 2022 yahamagaye mu ikipe y'igihugu ndetse anashyirwa ku rutonde rwa nyuma rw'abakinnyi bahagarariye ikipe y'igihugu mu gikombe cya Afrika cy'abatarengeje imyaka 21 cyabereye muri Tunisia. Ku mwanya wa 8 rero hari Ntayomba Arnaud ufite imyaka 20 nawe akaba yaramagaye mu ikipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 21 yitabiriye irushanwa ry'abato ryabereye mu gihugu cya Tunisia. Uyu nawe nundi mukinnyi ukiri muto wo guhanga amaso mu mwaka wa 2024, akaba umukinnyi ukina hagati cyangwa se uwo bita middle blocker, ubu akaba azabakina umwaka we wa mbere muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga Ndahayo Diera w'imyaka 23, asanzwe ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu, akaba akinira ikipe ya Gisagara Volleyball Club. Ku mwanya wa 6 hari Nshuti Jean Paul nawe wahamagaye mu ikipe y'igihugu y'abatengeje imyaka 21, akanayibera kapitene wungirije mu marushanwa yabereye muri Tunisia. Kuri ubu azaba agiye gukina umwaka we wa kabiri muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Police Volleyball Club. Ku mwanya wa 5 hari Shyaka Frank w'imyaka 21, nawe ni umwe mu bakinnyi beza bo hagati. Kuva mu mwaka wa 2021 yari muri Kirehe Volleyball Club, aza kuyivamo muri 2023 yerekeza muri Police Volleyball Club, ari naho ubu ngubu abarizwa. Uyu mukinnyi kandi aherutse kwegukana igihembo nk'umukinnyi wahize abandi mu gutsinda mu irushanwa ry'akarere ka 5 rihuza amakipe ryabaye mu kwezi k'Ugushyingo ribera i Kigali. Ku mwanya wa 4 hari Ngabo Romeo, uyu nawe akaba abarizwa mu ikipe ya Kepa Volleyball Club, nawe n'undi mukinnyi uzatanga akazi uyu
mwaka. Ku mwanya wa gatatu turasanga Niyonshima Samuel, nawe rero akaba asanzwe ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu nkuru ndetse akaba yarakiniye amakipe agiye atandukanye, ubu akaba ari kubarizwa muri APR Volleyball Club nk'umwe mu bakinnyi iyi kipe y'ingabo izagenderaho uyu mwaka utaha. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Kwizera Eric, akaba ari umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu ikipe ya Police Volleyball Club. Kwizera asanzwe ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu, akaba kandi yari no mu ikipe y'igihugu nkuru yakinnye igikombe cya Afurika cyabereye mu Misiri, ndetse akaba ari no mu bakinnyi batsinze amanota menshi mu ikipe y'igihugu muri rusange. Ibi rero bikaba bizatuma uyu musore nawe arebwaho cyane muri uyu mwaka w'imikino wa 2024. Ku mwanya wa mbere turahasanga Ntanetel Crispe, uyu nawe akazaba ari umwaka wa kabiri akinnye mu cyiciro cya mbere. Uyu mukinnyi kandi mu kwezi k'Ugushyingo 2023 ubwo mu Rwanda haberaga irushanwa ry'akarere rihuza amakipe yabaye aya mbere wayo, Ntanetel niwe watowe nk'umukinnyi wahize abandi mu irushanwa ryose. Ndetse mu bikombe byose Police Volleyball Club imaze kwegukana, uyu muhungu ukiri muto yabigizemo uruhare, bityo rero ibi bikaba ari ishingiro ryo kuvuga ko Ntanetel nawe ari mu bakinnyi beza bo kwitega uyu mwaka w'imikino. Twerekeje hanze y'u Rwanda rero, mbere yo kujya gukina imikino y'igikombe cya Afurika, umukinnyi Sadio Mane yagize atya atungura abantu, ashaka umugore witwa Aisha Tamba, akaba amurusha imyaka 13 kuko uyu mugore we afite imyaka 18. Mu cyumweru gishize kandi rutahizamu w'ikipe yo mu mujyi wa Paris mu Bufaransa yemeye ko agomba kwerekeza muri Espagne agakinira Real Madrid. Uwo nta wundi ni Kylian Mbappe. Ni nyuma y'uko rero hari hashize igihe kinini uyu musore yifuzwe n'ikipe ya Real Madrid ariko akayitera utwatsi. Kylian Mbappe rero niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu ikipe ya Paris Saint-Germain, aho afite ibitego 233 mu mikino 282. Tugana ku musozo w'amakuru y'imikino y'uyu munsi rero, umunyabigwi Franz Beckenbauer wakiniye ikipe ya Bayern Munich akanayifasha gutwara igikombe cya European Cup, kuri ubu kikaba cyarahinduriwe izina kikaba cyitwa UEFA Champions League, akaba yarafashije n'ikipe y'igihugu y'Ubudage gutwara igikombe cy'izi nshuro ebyiri, aho yagitwaye ari umukinnyi wayo ndetse akanagitwara ari umutoza wayo. Mu ijoro ryo kuwa mbere akaba yamaze kuba yakwitaba Imana. Na rero dusubikiye amakuru ya siporo y'uyu munsi.